بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد in pengajian na to biyaon mga ayat nagbibidda in hukuman iwan aturan. Oo. Baha amuinin kahinapusan dakuman, bukod sa kahinapusan si pagpangadji na to. Atawd pa. Way pa yung mga makharijul huruf, way pa yung mga sifatul huruf. Sumakawa, amuin pag-ianon in mga ini, dain ha mga amuin patut na to pangadjion amuin kakunahan, biyan na sinari, bang iniri na to kapag buruhan, nari na to ini maingat, amin basahon. Oo, magmaapda ko man, baha mawasata sa sumagawa na basahan, bang bukon diungog ta, atawakan biya wala ta kaya kuanan, kaya rungukan na arakala basahan ta ulo nawa ini, maji biya ni biyato magkuan ka. Magpachambay na mong kuam. Biaya ukawan niyo wa inhakuam, ini ni sariling kamu yan, kaya kataan kaya lawayan niyo na. Sa nain ini, atin niya, alhamdulillah, in mga pangadyan ini, salda kaya lawayan, na magduroon pa. Oo, gaman ikapanghindo niyo patod. Sa amoy mga wala pa nakalaway, nabiluwa na yun amoy mga kaibanan magdurungog kato, na biyayaon murah-murahan natin niya kapangadyan nila. Amuin ha surat Hud, ayat kapatan tag-isa. Ay ayat kapatan kapatan tag-isa. Page 226, biyaya na. 226. Sa surat Hud. Surat Hud. Ayat kapatan tag-isa. Nah. Muna-muna, in ayat ini, surat Hud, indanan na to. So, bangkitan nyo magtamat na, iwan sin magbas sa Quran, na mawaya kita iwan sin in ayat ini, bang tadi di na to nalakaran, na mawasa na to sa dyan eh. Bangkitan nyo magtamat bihayan. Sabang di ta mawasa ang palakaran, taranas, di ta na jamahon ini, mawasa ini. Na amuin pangadyon tarin doon, amun ini hukuman sin ra, atawakan aturan sin huruf ra din di. Dan ini, amuin biya mga aturan kaya na ini, atawakan in basahan na ini, hukuman na ini, amuin pagtawakon al-imalah. Inhati sin al-imala yan, bang biya mga kuan-kuanon ta, amuin baris sin amuin kalimat yaon, bukon day sa imala yan, hambuk da, bang habasahan na to, hariwayat sin amuin hafs an asim, hambuk din imala, basahan na to, hambuk da halaw sin Quran. Amurain amun hasura ini, hambuk da. Way na ikaruan niya. Bukom biya sin kaibanan mga pagkarukan na to yan, pag-usaong pagtawag nila al-imala kubra, at tawakan al-imala sugra.
Nasa init wala ko rabi kaya kuanan tuod kaya uni kay pangadjian. Na akaibanan ang mga warsyan aw sa mga pag wadduhi wal layli idha saji mangbiad to. Nabang biya ka to bukom biya timbasahan. Wadduha bihayad to. Nasa aun hambuk kalima halon sin Quran hariwat sin Hafsan Asim imbasan na to kanya imala. Imbasan na to kanya imala. How no yan naamunin ini. Ini kita niyo ba bang halon sin Quran way sambiya parisan inra. Sa biutangan kari biya dayamon biya ini. Na inamin magbasa biya ini tagad kaw. Uno atin bas imbarisin ra ini. Uno isa bimbiutang-butang biya dayamon ini. Uno wa ini. Na bang ko magbasa wa qala rakabu fiha bismillah. Uno yaon. Baha bang aong pangadji na to. Unin ini. Mad alif. Na unin bait ako kanyo. In mad alif yan, unin baris niya yan. Patay. Paguwos, in huruf na kaun rin kanya, in baris yan, banga kada karon uno, taas. Basta kaw makita na alif, misan yan way barisin huruf na kaun rin kanya, suway mo tumtumon, in barisin huruf na kaun rin kanya, baris taas. Di yan kabarisan baba, di kabarisan uno yan. Dapan, di. Baris uno to diyan, baris to taas. Sa ini wala yunhan ini. Biarisan. Bimakna, ini, bangkitan yung magbasa, bukon yung basa taamin, purul tuod baris taas, damikyan, bukon day sa imbarisan, imbarisin ra ini, barisun ini, baris bawa. Nalaw nito ang biadiin. Inhapakato, amin bahasa Arab, may tatuan pakatimian ka pakato ulong niya Arab ka mo. Di, imaksud na to, indon halaw sin Quran, iban in kita no ini, bahasa Arab naman yung biakwan, kanda kita ini biak mga, ini, biak pakato, biayam. Sa inha mga tao puti yan, yung mga vowels nila yan, pilin taod niya. 5, saya na, 5. Inha bahasa Arab, tura. Oo, matukas. A, I, U, amuyad to. Na yung kanila, aun aun uno pa, O, oo, na. Na yung pagkato, amo na bahasa Arab ay. Nabiyayaon, di raha kalimat ini, hatawakan, rin di ha ayat ini, din di, bukunin basa mo biya ini. Doon kan ya. Bismillahi majraha, bukun. Ayaw mo basa biya to? Bismillahi majra. May ta, pasalan ini uno, puasin ra. Alif. So, imbaris mga kadakal sinra, taas, ayaw basa humuyad to, biyad to. Di sa makajari basa humu, inra yung baris uno to risab. Baba imian ko, Bismillahi majriha. Nabiyarin tuan, nahaut siya sin fatha iwan kasra. Bimakna, hindi sa ayat ini, biya, kumatingog siya, katingog uno yan. Bukun katingog ay. Oo. Atin niya, biya da ko, magkulang maglawi. Bismillahi majreha. Na, biya timbasan. Bismillahi majreha wa mursaha. Bukun, Bismillahi majraha. Bukun na isa, Bismillahi majriha. Bukun sa haut siya. Bismillahi majriha wa mursaha. Bihati inunukan niyain basahan. Unin aturan yan, atawakan hukuman kanya al-imalah. So, in al-imalah, riwayat sin Hafs an Asim, hambuk dahaw nura. Hindi hayatin. Mapasin ito, aung pa, way na. Na aung pagkarungan na mo, dukaing na ingat to. Dukaing uno, basahan na ingat to. Basi mga warsyan na, biya to. Wadduhi wal layli idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Na, biya to. Na yung katubukong bihad to. Na. Okay na. Lumaton kita, labilo inini. Sari nini, aung pagkarugdungan na to.
Biaya untong to kuanan ni dungdungin ni marayaw. Lumaton kita pa surah to Yusuf, ayat ikang putag-isa. Page 336. 236. Surah Yusuf. Ini niya surah Hud. Ina surah to Yusuf damikian ini na hindi na to mga suway kwan marayaw. Surah to Yusuf 236 ayat hang putag-isa. Ayat hang putag-isa. Ina surah to Hud ayat 200 kawantag ay pila ayat din kain na. Ay uno ba ini? Page 226 ayat pila na surah to Hud ito. Kain na to pila to. Kapatan tag-isa. Oo. Ini sa ayat yang putag-isa, surah to Yusuf. Unin ayat yan na amuin ini. Duang gatus katluan tag-unom. Inha surat Hud 200 kawan tag-unom, page 200 kawan tag-unom. Ayat niya kapatan tag-isa. In biyayaon isab surat Yusuf 200 katluan tag-unom, ayat ang putag-isa. Na. In ini dua hinukuman niya. Dua, pagtawakon al-ismam iwan ar-raum. In ini al-imala yung pagtawag kaniya, al-imala. Bang tabi ako ano maling kaw minda kaw day nga baris taas pababa. Bima na bukun sa barisan mo taas, bukun barisan baba, nakapaut siya. Siniyan. Na al-imala. Naturan yun ini. Bangyan amin magbabasa biya kato, magbabasa basa amon normal magbasa. Bini basahan. Way basahan. Basta in ayat ini, bukon ko'y pagkuan, bangway kay pagguruhan, di tud kumugdan inunon niya, imbasahan. Biya din tuan, so pamabi ini, kita niya, qalu ya abana malaka la ta'manna. Aturan niyo. Bukon kami ato in kuan niya, imbaris niya, kita, la ta'manna. Biya ito'y basahan, normal. Haamuin, wala kaya unuhan. Kaya pangadjian, iwan kaya pagburuhan. Biya ito, pasalan, amura kumambaha, may baha inilaw niya. May baha ini aun biya, dayamun na ini. Unuwa ini, kuan. Unuwa ini hati niya ini. Nara hindi, bang kita di mga ruiban mga su, gayit hindi ta kahunuhan ini, kahatihan. Sa pagkabi mga suwo kita, ang mga makahati, nakabaitaan kita sinuno niyan, sin hukuman iwan aturan ni iwan, unin hangkan may tabiutangan yan. Na. In ini, benin basan niya, dua, al-ismam at al-raum. Dua niya, beni, sa pakako, biya, labi ako kaluhayan sin ini, al-ismam. Dahil sin ini. Dua niya, beni, in ini, bukun ini dungugun sadya. Sa suway unhun, aturun, iwan kakitaan mo inhikad simudsin guru. Biya din tuan, doon niya, kita niya, biya basa niya, la ta'manna. Nabiya din tuan, bang magbasa, biya din dagbus niya. Kita niya, inaturun niya simud ko. Indagbus ko niya, inaturun, dumadlaw niya nakikita. Sa amun simud, biya din tuan, kita niya, qalu ya abana malaka la ta'manna.
Na, balikan ko ha. Malaka la ta'manna. Biadto. Lugay mo imiyan, ta'man. Sa sungon mo yung simod. Sa bukol sab, ta'manna. Bukol, magtuloy, kita niyo. Malaka la ta'manna. Oh, kita ha? Doon ka ni balik ka? Qalu ya abana malaka la ta'manna. Bang yan namuin, bangkaw isa, bangkaw do, bang mo ako aturon, biya din basaan ko. Bang mo aturin higad simud ko, biya din. Unin biya mga napansin mo, bang mo kitaon higad simud ko. Qalu ya abana malaka la ta'manna. May tabihanon lang niya tuan. May tabihayan. Sin biya, way baris din doon no. Bukon. Dapan. Way baris dapan din may tamo sa sungon na. Bing in karya sa lisinian bing dagbus niya. Malaka la ta'manuna. Malaka la ta'manuna. Bimana aunon niyaon. Aun baris dapan din doon. Napagustuhan may tanahin ng bihayaon. Pagkalong niya nagdaig dain dua niyaon. Dua huruf inhambuk nun niyaon liya mo kay pakain. Pahambuk nun am pabiutangan siya no. Sumabto. Oh, amun syadda yaon. Biutangan siya rin doon. Napagubos, biutang siya rin doon, uning barisin kahinapusan niyon, taas. Na yung pangasura rin doon, hauno na yung baris niya rin di, amuin dapan niyaon. Na amuyat tinhiuno ta, amuyat tinhigwa ta. Sa higwa mo, bukun totally, amuin higwa mo, biya, sin amuin sa kaulaw labiyay nitod. Bang tabihin hihon, kita, dukan niya, malaka la ta'manuna. Bang mo biya ko anun. Basta unto din ta'manuna. Sa benin na imbasan siniyam. Kiwan man siya, liamud man siya. In nun hambukin, liamud siya maripahikarwa. Na pag-uwusin dapan, hauno na, way na. Biyaon amuatin hiwata. Bang kamong matud ka, ko aturon min kuan ko inunin inhikad simud ko, biya da ko sin nagbasaon niyon. Dapan. Sa bang mo lungod sadya, di mo kabistuhan. Sa bang mo kakitaon na, dahil dito. Kita niya, qalu ya abana malaka la ta'manna. Malaka la ta'manna. Na, biat to adya. Ingkaywan ang baytabon na lingkaywan maluman. No, mga mo magbiat to na. Kakulan sa sung mo. Hiwa, ba't mo hikakuain aun niya to? Amin barisin hambuk no niya to. Na, malaka la ta'manna. Biat to. Nakapila biyalikan na makawa ni nasayan. Oh, ingka ko na ni praktison niya adya. Inhikarwan niya, amin biat tagahunit-hunit para kako isab. Nanday ko yung para kanyo, biya kahunit-hunitan ako, sain ini, dagmiton mo sa dya inun yaon. Awin dapan yaon. Unin pag yanong dagmiton mo rin doon. Ako nday sa biya, magsibo iban sinito, sa sumakawa, biya, bukon siya matampal tuod. Kita nin, bangko patampalon kita niyo ha. Malaka la ta'manuna, nu, matampal. Ini bukun. Bukun biatuh mo. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Na. Ta'manna. Bukun ta'manuna. Bukun sa ta'manna. Na. Nabukun sa ta'manna.
sa ta'manunara sa suon murad to. Ta'manna na pag-abot ang kandalong kung ini biya maway pa ko sinihon ini al-ismam. In al-ismam biya to adya malaka la ta'manna malaka la ta'manna biya ito inaon yan ha suratu Yusuf. Misan pila pagtukan bang in amuin magbabasa sin Quran wala niya kay pagburuan di niya mabasa bihayan. Bunan mabasa niya sa pagbasa niya biya niya dya malaka la ta'manna hari niya sa sungunin uno. Insimod may ta sa di niya kay nga tabang uno in karya sa lisin kalimat yan. Na. Amo yan. Why mataod pa. Steady ko yari pa. Aon pa. Aon pa. Kita ba mga atin yabiin na mataod. Mga ayat nagbibidda-bidda na. Uno pa. Kadto ka mo pa suratul Rum. Ayat kaapatan taglima. Kaya na pusan kuan niya sa kaya na pusan amin sa fana. Ayat kay man tag-upat, page 410. 410. Suratul Rum. Na in mga kalimat ini biya na sinagi ko. Sa anyway na problema in hamon-hamon kawonta sa Rum ini. Ayat kay man tag-upat. Ay. Sagito ko. Na indua kain na amon nakawa na to ayat yan na kagunan to diyan. Upat nga katos hangpo, page upat nga katos hangpo. Ayat kay man tag-upat. Yawakan nyo na. Kita ba yan? Di na ako magsulat. Sa amon kalimat, amon pangadyon tarin doon, amon kalimat ini nakatusya siya buta ayat yan. Nakapila, nakatusya siya but. Hambok ayat yan nakapila, nakatusya siya but. Oh. Na. Ininiway rin sa problema to, Dwera. Oo. Sa aun sa jahibay ta ako kanyo, amin duga ingin basahan niya. Uno to anin duga ingin basahan niya. Bima na, inhalaw sin Quran amuin. Kaya sulat din doon, bawasahan na to. Unin barisin dadyan. Taas. Dahin doon, ada kala ha, dungo kanyo. Ada kala sadya, aun karungan yung magbasa, imbaris niya uno. Dapan. Na, maglukat, magsuntok ka mo walang masjid. Ay, tamo walang niya basahon. In uno yan, in ayat yan, kita walang niya, na ipakita mo na, kikita niya raisab. Sa kaya pangadjian niya. Na yung kita, bang tawala kaya pangadjian, lang niya, kuan ka uno ini. Pinda mo lang niya kuan sin Quran. Oon. Sa mata-mata yan long niya matampal na imbaris niya, barisun niya to. Taas. Sa kalimay tamo hinangununo yahon. Dapan na amo na sin pag-ianong kuang kanda. Bang kapangadjian, way uno tawayan. Way lingog. Ngayon ini, ayat ini, amun kalimat ini, ayat ini, makajari siya basaw na unian, adapan. Bukunin makajari siya basaw, may tatlaw niya tuan. In amin baris taas yaon, pindahan tanapa dapan bukun. Bima na aun riwayat dugaing. Riwayat sin Hafs an Asim, bima na diariyad to aun basahan niya dito. Oon. Na uno, aun Quran lang ni baris niya kuan unini. Baris dapan na amin hindi ko kaingatan. Sumagawa, diari tabasahon ha unini. Haduayan. Baris taas sa tawakan, dapan. Nakita niya, biyainin kuan niya. Ang kanday mga kaguruhan na to, bang kita niyo magbasa, magtamat yan, biyara sinhinang ko kanyo, na
Pabasahon na in habaris taas, pagus ampa na isabi pabasain barison neto dapan. Na napinday mana niya, na ako na asubo ko to ng guro na mo, wayra napindain mana niya. Amu-amurain uno niya, mana niya. Oh. Bunal, baha aun kaywanan, magmana sa kiyukwan tudlong niya, kita niya biyan na pagkita in da'fin, iwan da'fin, ati niya, uno ini, angka, uno ini, ambok din mana niya. Baha kaywanan mga kalimat, so pa mga da'f, so pa malong niya, aun biya mga kaywanan jumla biyan, baha, di takakuanan sa, basta kita niya biyan, kiwan na, kitaon talong niya, wala lang niya na pinday mana, kitaon talong niya, pagkuan niya biyan, siwo da in mana niya biyan. Na, kita niyo, الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة بمعنى إن ضاد din dito baris taas na bang aun diungog mo nagbasa, pag-uus, biyarisan niya dapan katuya to, nalaw mo una to, okay reto. Atin hariwayat duwain niya to. Nahabasaan sinunat, basa sin hafs anasim da. O sa sumagaw, duwain kwan. Arakala ito, testing-testingan kau biyan. Papagunom ba ini? Testing-testingan kau, bang di da kau di maguno ini. Mag-react biyan. Testing-testingan kau. Nawang mo kiingatan da biyan, nalaw mo, wala problema. Oh. Amun ini saja. Amura ini. Nah. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة بمعنى إن ضادين doon biarisan dapan. Na basta abiyat tunad. Da'fan iwan da'fan na lang niya tuan so pa managbasa kau biar law mo biasa ko damma biya din ida ataw kan biar di bang biasa mo in katuyaon basahu mo siya dapan katan bang in hambuk yaon basahu mo na panagdanon ini taas na katan. Ayaw mo siya kuan mo uno ini. Amon do'afin, pagusda'afin, ayaw mo kuan biya to. Basta hinangon mo rin dito, bang mo biyasa na habi asing kabiyak saan mo, baris taas mo nakatan. Bang isab sa pama, tiyagnaan mo, basaw kulo mo baris dapan. Nabasaw mo. Di, biya na sinagi ko ayaw. Para buko namun biya mga pasal tu ini hiukom si mga ulama ini lang ni bang amun hapanagdan biasa mo na amun ataas-taas na katanya to. Biya raw sin pag-ianong ko kanyo bang sa pama mga arid disukon. Bismillahirrahmanirrahim. Dua harakat na. Timag na ka dua harakat. Katanya to hinangon mo dua harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukun papagunhum mo yan. Papaglala mo kayon mo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Piawak mo na pag ito. Maliki Yaumiddin. Biya butangan, biya uno ini, biya kuan mo. Nari, bang ang kanda, bang kumakaruha kay badan yan. Basa nila, bang dua-dua. Kan Syekh Mansawi, dua-dua tud. Kan Syekh Ali, at biya mon Syekhul Qurasin Madinah na kauna. Bang unum tud. Mahaba. Di mo karukan magpinda-pinda lang niya dua, pagus upat, pagus unum. Di. Biyatin naman ko. Nabiyasin ini, biyatin dagus niya. Sa ayat ini, asuratu ar-rum ini. Nah, doon.
Na pag-uwas, namita, kaya lakaran tayo na Suratun Namal. Suratun Namal. Na, page 380. 380. Suratun Namal. Ayat katlo ang tag-unom. 380. So, kito ko yan. Ang kaya dakuman, titiyo dakuman, insyaallah. Tag-unom. Ito na panagnaan. Panagnaan to, dataasan. Na. In amin kuanon taray doon, in pangadyon taray doon, amon ini. Dungog kam ha. Ayat katuan tag-unom yan na Suratun Namal, beni. Kita niyo ha. Hawak to kau magwakaf ha ayat ini, ha kalimat ini. Hawak to kau magwakaf. Bang tuan di magwakaf na, way na. Dungo kan yung basan ko, kita niyo ha Quran, dungo kan niyo ha. Kita niyo. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ. Kita andungan niya, balikan ko yung ayat ito. Ayaw na amon na ko na, di sadya. فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ. Unin barisin kuan. Ini. Unin amun sulat-sulat tayo, amun yan halaw sing Quran. Unin yan. Ini niya. Tumunta ini yan. Ya. Kita niya. Fama atani Allah. Atani Allahu. Awang problema rin doon. Way problema rin doon. Basta ini. Ya. Unin barisin ini. Taas. Way problema. May tatuan ang problema, way rin sa problema. Sa inkwanta rin doon, amun ingaton ta rin doon, bangkita niyo umuno. Humundong. Bangkita humundong da hindi. So pamasadya. Hundong ko kulong ko rin di. Biadin, uning basahan mo kaniya. Hundong ko rin di. Na, kita niya, Fama atani Allahu. Bang continue, barisan taas. Bihayaon bangkaw himundong dayon doon dua. Tumtuman niyo. Muna wayya niya. Way uno niya. Ya. So biya din bang wayya niya? Biya din. Fama atan. Biya to. Ikamarwan niya, butangan mo na siya uno. Ya, biya din dagbus niya. Fama atani. Aw na uno niya to. Ya niya. Na, in panagnaan, fama atan. At iniway uno niya to. Waya niya. Fama atan. Na, inikarwan niya. Fama atani aun uno niya aun iya niya. Nasa bang continue mo wajib unuhon mo yan. Inya barisan uno yan. Wajib pataptapon mo inya. Di mo yan hiigin niya. Pataptapon mo in huruf ya. Naunin barisin niya rin doon. Tas. Fama atani Allah. Biad to. Na mahuli, biya waktu na. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kainapusan Hasuratu Al-Hujurat page 516 ayat ang putag isa 516 ayat Hasuratu Al-Hujurat ayat putag isa. Nakapasok yung title. Nah, ayat ini itanim basahan niya doon kanin marayaw. Ayat ini, amun ini, kalimat ini. Yan na baban. Bi'salis, kita nin pagbasa niya. Bang kita nin magbasa bi ini halang sin Quran. Bi'salismul fusuq. Bukon nin basahan tabi sal ha, bukon na. Ay ka magbasa bi'sal ismu bukun bi'salismul fusuqu. Nam bi'salismul bukun yang bi'sal ismu sa bi'salismul fusuqu. Nam inamin in pangadyon tarain doon sa upama ini sadya ipabasa ko kay mo ini tagna ka lang ko basa rin di ini. Hari mo na yan, adik mo na basaw nini. So pa masadya? Oo. Tumagna ko rin di. Dahin di, dua. Makajari biyayin basahan mo. Alis mo. Maka jari so pama aun di mo nagbasa alismul fusuqu ba'dal iman so pama sadya alismul makajari aun sabdi mo nagbasa lismul fusuqu ba'dal iman so pama lismul fusuq makajari sumagawa bang so pama basaw mo rin di, nabi ating basahan niya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ingkato ingat ta sadya, bang sa pamatumag na ako rin di. Inis pama. Na biadin, al-ismu atau biadin, nabi ini, al-ismul fusuq, ibansin, lismul fusuq. Nah, namu yan yung mga kalimat, biyan na sinaki, entitled sin pangadjian tayo ni, mga ayat nagbibidda-biddain hukuman iban aturan niya. Oo. Nah, in kahinapusan amunain mga siyunat sugsugon bang mabasain mga ayat ini. Siyunat sugsugon bang mabasain mga ayat ini. Kita niyo, doon ka ni Marayawa. Kahinapusan ayat suratul Qiyamah. Kahinapusan ayat suratul Qiyamah atau akan kahinapusan ayat suratul Tin na amuin aum babi mga pangaso actually aum paman sabihan do kain aum pasayan sa pama suratul Qiyamah suratul Qiyamah
Amun kay napusan niya. Ha? Amun kay napusan ayat. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Pag abot ta pagkay napusan ayat yan na aun yan sugsukon, aun siyon na sugsukon ta. Atawa kang biasin suratul tin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Na unin sugsuk amin siyon na sugsukon ta. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Amun ini. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Minasyahidina. Suratul Tin. Ano? Ano na? Oh, kahinapusan sin Suratul Tin. Kahinapusan sin Suratul Tin. Kahinapusan ayat iban al-qiyamah. Saon pa ba yan? Wala ko akiakuan. Aon pa mayan, basta kau makita na pa ma, alaysa na sa aon bayan kuan niya. So imo kay ngatanin maanan niya. So pa ma iniyan, so pa ma, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Iyan pangasubo. Bukon ka in Allah. Amuin sangat makakaus. Amuin buhiun niya magbalik in mga tao niya matay. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Oh, bukod ka lang in Allah Ta'ala sangat makakaus amuin buhiun niya magbalikin tao niya matay na. Na unin hikwanta, unin hijawab ta. Bala. Atin niya, tanto makaunian, makakaus. Wa ana ala zalika minasyahidin. Iba, in ako long niya, dain ha mga, hadamikyan niya tulong niya, dain ha mga saksi. Atin niya saksi ako din ha mga parakalayat to. Naam. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Oh, bukon ka in Allah Ta'ala amin labi makaingat. Amin atawakan amin labi amin makaingat humukom. On atawakan labi amin mapantok amin panday-pandikal humukom dumhil hukuman na unin kwanta bala wa ana ala zalika minasyahidin. Na. Pag-uus Suratul Mursalat damikyan na suratul kahinapusan sin suratu al-mursalat bang kau mabot na rin dit magbasa kau fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun in sunnat ikuan mo in sunnat yun mo ba ini kahinapusan sin suratul mursalat oon before sin suratul naba amuin amayta sa alun kahinapusan niya amantu bi rabbil alamin amantu billah amantu billah suratul mursalat surah al-mursalat kahinapusan sin suratul al-mursalat nah kaya napusan niya. Namang kawin yan lang pama. Fabi ay hadithin ba'dahu yu'minun. Amantu billah. Oh, banga kulap yang lupa na pa ni amantu billahi rabbil alamin. Oh, biat to. Amantu billahi rabbil alamin. Nah, banga kulap biak kuan. Hindi kaya hutang ko amantu billah sadya. Sadi damat tumaw no. Misa mo di mo kabutangan okay ra. Amantu billahi rabbil alamin. Naam. Kahinapusan suratul mulk. Suratul mulk kisab uning kahinapusan niya amun tabarakalladzi biyadil mulk. Uno yan. Uning kahinapusan niya.
Insugsugon ta, kaya na po sa suratul Mulk, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini ang pangasubo. Magkulang maglabi lang niya, pamungan lang niya Muhammad. Baitay niyo kuno ako. Bang intuwig amuin kumuan na. Amuin lang na suminup na pabulian sin unin pabulian sin lupa. Baitay niyo ako lang niya. Bang intuwig suminup na pabulian sin lupa. Famay yatikum bima'in ma'in. Naisyo pa lang ni magpaunway ni. Isyo pa amuin makakaos, magpagwa. Oon. Long tabian sin amuin tuwig. Oo. Isyo. Na unin jawab, unin kwanta, isusugsugon ta. Allahu Rabbul Alamin. Wayro kayong makakaus, magpatubod sin tubig, magpawa dayong halupa bang bukon? Allah. Nawang so pa maintubig long na bang makatsuminup na siya pabulian sin unin lupa. Hisyo pa law ni makakaus amoy magpawa sin tubig yan. Way na do kayong. Unin isambong ta. Allahu Rabbul Alamin. Amoy isambong ta. Allahu Rabbul Alamin. Na bangkitan yung mauus na magbasa sin suratul Mulk. Pagbasa ta sin ayat yan, misa na lang sambayang, spama aun imam. Miyawot na siya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini imam siyunat kani masa siya Allahu Rabbul Alamin. Demikian ini kausab imian na kaweto, Allahu Rabbul Alamin. Na, biyayat to. Nabang sa pamawira, na di ito syunat, tulong ta. Amin, sugsukon na to. Na mahuli, alhamdulillah, na yato, nawas na imbi mga hindo ko kaniha bago-bago yan, mga parakala, amoy kagunahan, ingaton, halaw sing Quran, long ta, sambat ko rabang iniri kapag guruhan mo, nari mo ini kakuanan, kahatihan. Nanawos na pamikil-mikilan ko rakuman, bang unuin bi mga hikaon ini, kasupat. Aun pa isab, mga makharijul huruf, iwan sin sifatul huruf, na atawakan mga hukuman sinra, aun pa, sa inshallah, kung dom dakuman kita niyo mag-continue biiznillah ta'ala. Uwos na. Awang kamo maghindo, lang ta, sa mga anak niyo yan, pawasaon niyo Quran, na baitaan niyo, lawiluan na si mga ini, suatu Yusuf, na, kaya ingatan mo, malaka la ta'man na, baitaan mo yan. Ang mga suratu Hud, Bismillahi majriha, bukun majriha. Kawaitaan niyo, sisunin ang biya. Karukan magbasa, nalang mo biya ni sa halaw mo biya mga basahan niya. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Mga ayat nagbibidda-bidda in hukuman iwan aturan niya.